igihugu twari twarashyizemo ni Russia, kandi Russia ntago turi sure neza ko iri muri biriya bihugu biri monetize. Kuva noneho baranayifatiye ibihano, hari risk nyinshi yuko bazajya gukora monetize ugasanga bibaye ibibazo. Icyo dukora rero, turaza wenda dushaka ikindi gihugu. Twese abenshi dukunda gushyira muri United States, kandi kugira ngo ubirebe mu Rwanda hano nta rurimo, icyerekana ko u Rwanda rwose rutari mu bihugu biri monetize. Turaza dukore hano kuri United States, noneho tuze dukore kuri save. Ubwo bivuze yuko ndamutse nje nkaza hano kuri YouTube